Kuki chen tusoh LAHCHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunum jong VANNOI THUSOH chum LAHCHOM ho na be khom ki loi te India le United States in Bay of Bengal muna joint military exercise nei khom dingin ki gotna anei hlon tan hi hichi COP India exercise tia ki he so ahung lungding hlatun nisim soma ki pana nisim som ni lakhat chan India gamsung West Bengal state sunga kalai kunda el base muna ana chil heding hi hichi exercise a hi India in Japan zong observer khana pan ala sa ding hi egiti hichi gamthum kot hohin multilateral drill lam ha khata machal na om na dingle Indo-Pacific gamkai hu bit na dinga tongkhom dinga kitip na anei naw vatsa na khat chu hi kiti hichi ni kho som na khat lut ding military drill hi simpat ni khole Solom West Bengal muna kalai kunda il besa ki panding hi achil heding drill hi India le United States in galsat len na anei lawa ahoi pin le sonum pin ho pan ala sa ding o hi India akun garsat len na changkang ta Su-30 MKI Rafael chule teza sonjong pan ala thizun na ki sejin United States akun F-16 fighter jet hozong pangdingun au min hi Japan hi observer khat hi tolhanin Japan Air Defense Force hon active tenwang pan ala loading o hi kiti hitabong joint military drill hi achisa kum sangni som legit kuma ana jawapat tu chunga hi akhatna ahi kit na laisin hi China in kot gamhon achila piu hi ginmonalin ta anayu tolanin chingthei ten vetla na ane jingo vin hi hichi kot kilai khom ni hi ASEAN NATO a amu wa gamkai sunga China te machal na nangle vesoidinga ki sima ala uchu hi China ten military drill ahin bol jingu tolonin nithum lhinnin Taiwan gamsung ko la buluding dan ki them chu na jong Taiwan to kinai chamuna anane zone hi China te na chela piu drill chun bomle meichang ta jong amangovin garsat lenna fighter le bomber ane ho zat chom jong apangin hi United States in jong garsat konglen naval destroyer ho gamkai sunga chu atolun utolhanin United States Navy hon thupondo anei dung zuyon hichi freedom of navigation achilha piu hi tuipi chunga chamhlat nale dan to ki to a tuipi chunga ki man chana chungthua dopsang na hi ativin hi alangkhana Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Weibinin anapondo na Taiwan to hi China internal affairs hin chule one China principle hi VANNOI agam tampin kituta apomle China VANNOI to kimat na thua basic norm khat hi anitin hi tulitwa chamna sosi thei umsun chu Taiwanese chamhlat na dinga galgu bol ho chule athuzo ule gampa ma kun ahin to sot ho hi hi anitin hi heti ho ka la chun United States in phat sona pat China in hi chi thua hi ngai khamna anei na dinga ana sei jing naw chunga tu hin gal sat konglen guided missile destroyer USS Miliu su tibuina kichu namun South China Sea munachun ana solu no vin hi hichi chun China ha ta in analonghan base in hi Chinese People Liberation Army Eastern Theater Command akon to phonchun hichi China ten chilha piu drill hin galsat len na puthai konglen aircraft carrier Shandong zong apangin hichi apan chun air operation drill zong akichi la pe tivin hi Japanese Defense Ministry akon to phonin air operation China te na bolu chu adi dan photchit na anezun hichi Shandong aircraft kerala kon air operation chu Japan tuikul Okinawa to kinai cha achi la piu hi dan jong an phochi nu hi hiti hokal achun leisim ni khoma ma chun Chinese le Japanese senior officer hon kimotona ananezun East China tuipi chungchang thua buina thu ho ana sei khom dingun to khom na anane zuna hi to khom ki pat masingin Chinese officer pan Japan to maritime area mun hoa
ki tho khom le panla khom dingdan ato ki ba pi Japanese lam kai ho to gilta a ki ho khom na anei dingdanu anapong dai hi Chinese military drill to ki menin Taiwanese Defense Ministry in asai dongyun simpatni jinglam chanin Taiwan vela tuipi chunga Chinese garsat lenna somko langa ta chule galsat kong somlakhat fal achin do dano anapong doon iti hoji chun Taipei hi tuletun ke galging sa omdano zong anapong doon hi video statement anabol na Taiwanese Defense Ministry in China war game chu demna ananezin achalo chun chamna ummona dingle gamkai sungsia security susithei ahidan anasejin hi China hin democratically akivaipu Taiwan gami China gamsung mongmong hi tia akwai pio anihin gamsung la anading zinga zong hunam manlaw na dinga anasay sawn hi Pakistan hlanglumlam kaya kota muna bomhata akan anapo ki ezin miliin thina anatuun adang miguk hatain analimun hi kibulu natsu police ho gari kibulu go hidingin agisayin hi Pakistan gamsunga hi achi sala sunga pat security force ho chunga bulu hi hung chila jingkhat so hi tu chung kibulu hi kota muna kailhang munla a so hin police on amunla cordon operation achil hapio bin hi Russia le Ukraine ki dauna ahong sot le nungin gal dan le amun hi hatain ki khelna anei dingin gincha numta thulut omin hi News channel Al Jazeera in satellite na limla ho holchin na anei nawa amudo dung zuyun Russian sipai ten Crimean gamkai sungchu thopal akai pale jingwe atin hi ichi Russia te ki gun hi Ukraine ten spring offensive a Crimean gam hi nungla te dinga ahin buluding uwa ahet ji u hi ekti Al Jazeera analysis akun mudo khatchu achi sa bulte le lakaw la sunga chun Crimean gam gi le avel ho zo si chu Ukraine sipai ten ahin buludiu ki ven nadingin thopal ki kai ti chu 45 barrel in asim do tawe atin hi sky set le planet.com tenin limla anapi do lona kun mudo thei chu leiko trenches sauta le ki ven do pansa na thei defenses sading Crimea gamgia khwa chun akisim hlunge atin hi chule military base sim dele pan nei cha chalsa na zong mun poi mo zo sia akisei la sunga chun achil ha piu bin hi achi sa la sunga Crimea gam sunga fortification ho sa na dingin Russian power to so website hawa kauna advertisement an ha nei le we zong akitin hi hinla hichi leiko trenches ho chu tu chanin man a hinai pon analyst hon hichi chu mi la samne ji atu chana man pat thei hinai lo hi ti bin hi gelro thei khat chu Crimea gamsung chu Russia in kumgit masanga Ukraine buluna lingset anei masang kumsang ni somnali kuma Ukraine akun kunama anekila anhi gal hong sot hong kho chanin Ukraine political le military lamkai hon ngaidan ki chi ta ti chu gal zona ki ti chu achi sa sangkhat jako somko lakhat kum lama ana gamgi channung mu ding chu a hi ati na hi ichi Russia in zong an het pi an hin United Nations le Western Allies ho zo sin Crimea pan na a akisei gamgi chu an het pi o recognize an bolo khat chu a hi achi sa pathin ni khwa West Bank muna ki kap tu ni zia thina anato British Israeli uchanumai te ni William nikin chu kafar ichion muna ananei zun hi tiwina kin chu mi tampin longhem pina hanei naw bana namte ni ki buina zia milham thina to ho hi simsan lo a hi naw chunga hamsit na hi amho chunga lungji danin omdo tan hi ekiti thina to numai te ni chu maya le renati ahilhone akitin
kum som ni le som langa a hin lai hlon in hi numai te ni chu achi sagan sim ni khwa chu ato na lon kal chu Palestine thal choi hidinga gin mohon anaka ma thina anatul hona anu lon jong ha ta ma changa tu chana hi koma a na laya hi Israel sipaiten mi kam ho holdo na dingin ha ta in operation achil ha pi jingov in hi thil su hi ade a Israeli police hon al aqsa mun anano lu no wapet hung kho si son so hin Lebanon lampi a ki pana jong Israel gamsunga rocket na buluna ananei ova hitia chu Israel ten ale thu na a West Bank le Lebanon gamsunga bom hi na jong ananei o hi ichho ka la thil su laya chu so piteni chunga chu wangsit na jong chu hlung chu hi tu su apat na pat achai na chen ngai ho zo si na chung chi ova ka ki pa naw ka hin phong ovi tu su tha imukit ka ovin na bonon mang phale chi bei